Cardon Elisam Santanom, Lapen Pinang with talk show on 6 schedule to the Constitution of India and Autonomous State. Pinang with 540 episode long, kasi Pinang with studio long. Banginya pinalis fancy Papon law, Prangsi Nilidong Kangi Bangke, Akihay Bikromanse, APHLC long, Normat, Vice President Arpusi Dengpom. Alang Pan Kipa Dengpen, studio long Kipan Pon, Alang Pan Dengpon lo, Lapen Churul. Lapen Adun Tudutulam, Adar Kangi Bangke. Akihay Vidya Singh Terang, alangli normal youth wing along games and sports secretary at President Mono. Alangli pandame ki phateng ben ki bang pon pot deng pon. Karo. Lase Penang we 540 episode long mate Penang we labang so talk show long itum Sonia hormu si chithan ponje. Apransi bang lahan lo. Bang pho IMLA itum Karbiang long autonomous district pen toy dulu bangpo MLA elect dulu Karbiang long araratum pihaidun de tapi pihaidun de aprang latum raratum aphan ason latum kicak tekan alam the big development pen check lo ason hembrek apartment punon lapen lamuson ka ching thura warsai aphan punon goreng aphan punon ason kicak duk latum sita non haide tapi bang pho IMLA atum thang dak lem thek dak song si theklo la sinili don aprangsi bikromanse akai panse aju kompo bang pho Karbiang district pen MLA toydunlo haidunlo pen non dudun bomlo selame bang pho MLA tame alang itum adot pen mate alang tum akolong bang ador me da so nili ka chinya tengkulo dangte la si nang nila so putha nang li ning kamatha opinion upisi kamatha ma lapen nang li ning kamatha thande da phi ra phan ko pia message lo nang li non ko athema ra to makari ke number se ke kaida pugala hem pre ka pa 244a second employment third development fourth itu mason de dak dulu ason pulo de dak long le pata pen seng lok dak rong sorong ko de paching turpon na pen part ame munit pu made itu day to day life earning bang itu makai long kinang je hormu ason among lo dak lasi lahai hui anta mialang tum claim pon pose ci chapon lasi non la tum uni de ason lasi why they become failure now. What is your opinion as of that? Fransi Karbiang long rat lapen di Mahasau pen notice angka pandame kardon baje deklo baje include di Uttar State long yon long pot labang solam wrong masor duman tame theglong from lo ilitum assembly election to non hajong assembly election lo kitu prang ke ilitum phan Karbiang long harap anak paklan lo BJP itu candidate keme nai sina paklan lo si LAC trok long ta and silfen pen ke itu anak pangda keme nai candidate lo si efficient Karbiang long han kam ke claim je tum lo si tum RJ paklan kon lo lason dak hapsi ke damtang MLA experience ke do muchor tu BJP long ke do tum han sita ke damtang MLA tumge kam claim ke thei usela jo ticket ski pe delo doctor nomol momin so alan pano ticket pe delo la sona khaksi dan west Karbiang long ke apang ke sibelang pot o thalang solang pot rusing dero tami asa ko experience do long ini alan panda ticket itu delo la sona khaksi dan di fulong ke ya MLA binang yok silang long pe delo pipi delo la sona kasi ha demahasau demahasau ke ada ke inut lecturer ne professor ne mon nandita gardo sake thega thek serlo kita alang ni phanta first term and teacher lo second term ke claim tu unji potlo sita ada ta ko pichu thedelo son la simi muchon experience do tu muchon ma pipe dese akim me muchos ki pilo sera pan paklan la pen radunta ning khelo je non boy election mangke ki hai mangke practice ko BJP tum ta usini khelo sida
non ke plan tu bangke non ciklo jon thong thi po dam en lo sida piniar dia ta Karbiang Long isung bangke la tung assembly long ta address ne kedat Teksedelo. address ne kedat la pen MLA ke bang tro to ko lo la pen bang tro ang bong pen ili tung hills area pan HCD minister ka panong du HCD minister ka panong du lo tante jongsi election abut itu man efficient candidate lo mesen atu man sa tung ka pahay lo si itu man nang cepak lang lo sita minister ke pegi abut bangke ada bangke tung Karbiang Long la pen de mausa MLA to amen dia bede amen gitu ke kuman lo ha Karinggans MLA di Krishnendu Paul sada ke amen doro lasi dak pen si tum thek dak lo je itu assembly long ke claim na jakong ke abit pintang lo se assembly long claim dun jip long te cabinet long decision en dun jip lo tante MLA jong jong thang decision en dun ne thai ne dake ada cabinet long minister dun se decision en dun choji cabinet decision ha dun si dun choji piniar ni cabinet decision long ke lai tum non bang thok MLA tum ing dong le jong se cabinet long ing dun ngong le lo tante itum kisum address ke dake assembly long ke li ti muncot Okay, Karbiang Long isipan lang naman tadi, one of the largest district. Ni Kethen, naya district usi pulo, sama long ke. Lason ili tum IMLA tum minister ke long unde ke isipan ke therame me. Lapen minister ke long dunde bang ke hin dan bang ke lahen lo. Non ni tum ka chini plot bang ke lahen lo. Da Karbiang Long ing hoi pho do MLA hoi. La in hoi ho along benta latung election ki hai pamigali public mandate pali ki hai kali public mandate pali ki hai kali state sponsor la pen latung election commission tum pen machinery la pen ison bangke public welfare amen pen rat han ke ther la som thom paching room pen si latung kachapa hai bo il la sila so job si ada state long kili dun an bangke la tum han ke bangke efficient candidate public mandate ben sa tum ki hai ben si MLA hoi long nang kangi lu bangke la ke bang tin te del la so teng ben si bang la tum efficient kali apa si apuna ni ben si bongo sena ban sila tum minister hoi bang palita Isialam de ke hai pame me plote ko pine bidigali men se claim pote phere jui gelo samne de phere jui la si binian da jok ta hanu na hedel minister hanu na hedel hanu na hedel kangjang la pen alang litum non assembly long kedam tang session doet lo kedam tang session long tame tum Karbiang Long phan la tum thang ta lang kuning jitu abi thang ta abi di thang ta abi la tum alang litum pulo education alam ning jitu lo education alam ke da council pen itu LP school to higher secondary to till college the higher education and ke council pa itu mana interest lo itu handa kaja kongres lo whatever budget is allocated from the state alang itu cibunai lo sita pilih education system makai wrong itu thekdam long lo asar long awelo arpong awelo anghap awelo chainong se dong bui chainong che long bc jada bc lo pasang long sida alang itu memang si education fund claim ji pulo tante la higher fund pada school long divert melu tadi divert be alang itu memang ke handle ke direct ha Delhi pe RSS school like Ikoloiba school no upine model residential school no which is controlled by the state made a central kana control Sainik school no with lage itu council pen thang chu tun ba na thai da lo di la higher school se lan ke wan hala ke bang ningrong set lo government of India tu ka ningrong set lo government of India tu ke ha remote anda go centrally le control da long de lage alang tu mani ke min isia success lo bang isia success lo pibhang da autonomous council tu na bilang ke nang tu mithang le che governor nang tu 30 department an ke be it PWD or PSC to ho PP ma department anta nang tu mithang chelang pusi nang pilomati non bang ke that council tu make amit hang chela ke kisa central council jat saja chora pini to war nahi ko ta Delhi dam nahi kali makala school nahi ko ta Delhi dam nahi
Kupini JJM lang kijun PSC afrang ilitung long do rong tin le dam le tung lang tengki langa ahem tak kudo itung thenglong pinian itung lang hem tak avela so na taxi school LP school itung ko anle pini kim tan do pinian il high school itung renewed with infrastructure kan bilak lahai awe itung la song itung thenglong lasi lahai hui ke people lo ituma kedam dan assembly hotame Kecok sih leader pasti itu toil surong mesti lesan tu ceplan. Kiro report peglo non kopi pot si tum aso asa akam diklaim dia pantat delian nak nak ko. Kalau tante to we head atau sulong nak tum than lo. Ilu tum karbiang lo autonomous council. Six schedule pen ke cari pon labang so ajak kom pejo pen la tum nang thibo mesti development tu. Ithi pon kalau tante kopi lo isi pen bang kita council ke ja tum tak thek thelo la pen hala MLA MP tum tak thek thelo il tum chethan bom lo kai ta parliament lo ka pin chong aling le council lo direct nang lu ni la ba clear lo parliament ka pin chong alu jong se direct nang lu lo le ko state lo ke la ga philang lo ni state ek pen ka pinchong ason du big di non tet one of the state ek bom tet par ge sampai recruitment la so exam la so ek ta state ek lo engke forest ta tu ha se tham la hai la non forest am ta di ho ladak itum karbiang long autonomous council pen ke lang nangji itum karbiang long lo farman ain nama farman anda me non ke state pensi ka control tu mi hada idam lo ada ka propose visa forest on ta tum theng long lo rong asar pen tame ta pen public true hoi pen tame tum lama di long de state atum binak lo ke non ke state tum sudah main polling lo maksud si kace tha klasi la ke itum jakong lo ko ka phitame jakong chini ni pulo tante lai lo ka phere be minai to ne non kiro ko par pilo ne hanse lo ngam ko non bida singtara masine le ko thoda mon ajupon to ko bang tho MLA tum karbiang long district pen ke to idun do dispura lo amen upelo chini lo ko mama ke lasi bang ho MLA tum kopia posi ang tum adot pen de ang tum akolon kopia posi ajak ko mami de lo laso puta non rat pansi tum upoma mate kumara phano lage lasi demokrasi ting lang pulo tang te rat si kamai lo puli po he lasi mo rat kamai lo seta mo pen hanse sa mo da putulo laso kamai ba ke free and fair election pen leki khai kali bade ahok pet inthir et pen kang vai bi nom pen la tum arle the ke man gali MLA ke man gali ne state election commission joy pen lo la pen EVM electronic voting machine la so next apotik ran to po la hai hui pen se la tum chipa hai la se no la so putak to Pransi so peskilang one card yang not pan di inventa cardong pajero la pena ini pan award finance report tanani pana kero filter si Pransi cardong pajero to nang cardio putak pakita isi ini wetame paklang kon po la simo pena nang cardio la bang tho MLA aja kong si cicini de kan ten di jong ni la lo jadi tum akang wai si chok chelo jing tasi ini la son ahok songja pi pani tum ahok akang wai de ko lo tasa ja kong ta ini la son sinang man de lo itum dispo lo ni ada sen bion da chotoi na ko si thang tai tum kar de lo sinang lo ra pan ke pan pi de lo la lo si ripui la lo kadang non kan jong ni masyarakat paklar lo la bangke public mandatory ke dito naga hokla nagi athema mo pen sarta ninje lo laki machinery pen scope ni lakum systematic pin claim lo laki naga hoklam si karpi yang long sulang lora ta bang kachini kenang so si pini yani lakum ahok pet rat si kangwai utang ke lakum pangkat si komdun lo de anda dem dun lo de kelam keninji dun klar ta keninji dun ji tasi laki ahok pet lo public mandatory itu hai kali lo masih pilih apa kalam tapi hendak kalang pun kenainya soal kerja orang ada kan la bang koi ini lagi ada orang bicara itu makari ke no head pengal tu non pada mute
90 ko ane 75 years pa yung masardi hempek han anu ko sardi an playing lo pini ani ta handak ni thegno la tibul ke tengno tu for article lam tibul tengno la anta eson lam itu masar je ta sarapan ke lam kaning je ang bong si jog dun chok si tu nam no ha ke hai ke tibul ke tengno nagi ning duk me melam lo ke ala ni ke teng ne ke budak assembly lo ako kalam ra ka ni kan ge put ni batai som lo lagi kapola lo lagi tek kasi rat ka ma si chok se to kasi rat ini chinang ko asana songja pa tingwai nang lo lapen ko hini ba lo open sara ni je lo la itum hadak karbian long sulang do ra pan lapen itum no youth menteng lo itum ko song si la include na bang ke generate poning ma la ta technology education system ke sa supplement of education system ko ni la technology ni na ke reform ke ni la ni education system flexible long ni la ke ke reform kali school sik ke bon ko ke kangkir tu ko ane school inkira lo ka long ke la pen char teacher ko mane pineta ke na dia by long ke regularity ni na ke government la ka phela ro ke ta hor ibong tula hor bang ke wala bang itu wala bang itu oh la silahan lo la hai bang itum ka chot to ni chok ti lo lagi rat ka ni chok ti lo la sin di pa sin ni la lo okay akhiro bipar pilo la seda ki jong kantung bang ke la lo thor ki mu ke cheng ben langdamon langdam clear not ala komada government komada party hosi kopuson si ke claim ke dama power ke pang boma ke van ma hai a history a background langdam ke tum theklong eti ne hol hai hui lang pangchim pen non till date মানে non do bom a government a good hello মানে arleng the kang wai kilu nai ku desda hello ne bom kilu nai lo mla mp mac em ke man kilu nai a period lo kusi ku desda hello ne bom athema ke damtang hut an ke HD minister ke dum chelong nun ber gar bidun si region ho an ke idum chelong nun ber sida non e poilo ke damtang previous lo la non batai ni lo so government state long kang ni la batai ni ta pawedel si non alang li arna mandet lo idum sum rong hang ke last lo kar biang long pa HD minister kang idum lo la pen sum rong hang apa minister pi HD pang ni long ta ningkan isirai beng kiwan sian si pang ni long di kalima la pen pang ni dera pida ningkan pop leng play ko tikloyon from prang pen bangke anutis pituan lo je HD minister ke avelo guardian minister do ko la sa so sumrong hang rebel du je song du lo la pen sumrong hang je song du la jo HD minister ang hoi ke kar beng long en sil long do warning ko jo next pen galang pan sort pa kada ang hoi paweden paklem long le det lo kisu palong lo du be lo mas paweden lasi ini tum kelang nang je bang kan lo itum hakoson kali lo itum chini lo natin tame nona kai ke charlie ave pulo tante lage sai ke join ini tum lo thui long da theklong long la ben ahuri si moral science on da itum theklong long hero John Thom do da hero John Thom ben pilo da ke paklang ke ame pachi di bhya do ji ang ho pachi di bhya do yi lapen anu pachi di bhya do yi hero John Thom ben se da example ni la si non modern period ke elected jong si manji pulo tante ke thek ke chali do vek nei jong si ave pulo tante hala sa hero John Thom asong si nang man ko lagi nang kitab long lo long tok lo for example 6 schedule long paragraph 20 ke tribal area la si 100% tribal la commansi reserve at konjar sonda de to ke to de lo constitution no ke seta hala chini ne arlo alam acho alam aron alam chini ne pote hala so thero jom thoma tengsi example ke dun ju la song si nom ta me ningje dun thek thedel lo arjulong lokta anu kang thoma teng no reply dun thek thedel lo la pen heglong lokta heglong ne dela song people lo lo tante hala ke the ko lo ke thek thelo te nang ni lam kan ge da confident ag dei thek sero te nang lam kan ge da confident lo ko lam ta nang li ladung thek ko
cedan nun thekbo di for example non ason suspected case di for example police atum chin wangpo ituma phan direct arrest kon dekbo di na seitun aprang ke CRPC pulo CRPC lo mane police tum arrest un namuni da phan directly pulo son kar judo kala na jehada ari answer mangala pulo heinous crime murder extortion kidnapping unperge bombing lapen arms rebellion rape case lahai hui a case heinous crime mane pick a case polotang te di court pen thang tame mane warena nilo tum police tum ne put ni lason la si tum cedan te ser seta lason kali det polotang te ili jongjong pange kopine suspect ta ho polotang te police tum itum phan nang ne ngi ni la ke non ke BNSS pulo aprang criminal procedure code pulo non bang ke BNSS ko sia me lason mo itu chini dun dia pote cedan bidun thek lo pote ale kuma e phanchot kalilo lage as a whole public apa nangli jong sila son thek ser long te nangli phanda protection long ko ba ka pre ka phanda ram dun thek de lasi non la ki puto phan kali ba ili da thek o bole ka chicken da phan kali seta ra tum aning ki thepen sila tuman ke toy dun lapen hemprek aisu anji election aprang te seta non haidara piga hemprek ta avelo avore enda avelo di council pen 30 department along asona department do elo da PWD forest education to fishery to asom so elo da third grade fourth grade avore enda pijak den la son se chiptang pom pipot pote halak ke the pol lapen national party long do tik ke itum ke bangkeng parung sido pola nang itum pro ni data hai seta ratum chini leader tum pro ke data hai seta ong dung aratum ke chini lo lage national party pulo tante bangha angsong ke do attack ke do ke che tum alam ke tum arjuna ko nasi non regional se bang ji busi jasmet ili di kabor ipon nasi la sobang itum kabor ipon dolo pulo tante ili tum onta lam nasi non akero department lo hansel along sini puthor bang ko non mopen athero jong thoma lam se bang kuli ko di mega thek long ta te chadong de no lear long da chadong de non dai tum pu bom lo long le ke bang nan thi bom lo yo non da puta forest reserve par lo bom lo pu an lo ka ju long pro public tum ke angke ka defense gi ke komal da defense ko ha hala state ek pen ka pinchong lo mang MLA tum si defense na ko na claim no de di la so ko tha na di pilo ni la pero jon thong jong si BJP tum jong si claim le det pote lage la so thelo jon thoma teng si la tange chekrong na ko except into this na tema power na pilo na power na bi claim se kunde de pise do la nte so thelo jon thoma la niliat ni thoma prang dai si statement in the p hai thero apansi narikol pachulap toy narikol coconut hai pachulap toy thelando kami mana thelando thero apansi thelando lo coconut pachulap toy age sungkrum lo thero pan ke de hema thero dumke ari mun pho do mine na tum hai chidala tham amun po bang hedi la tum ja kom ave la mun hi cha bu ban cha la son thak si non Karbiang Autonomous Council la context long de la sonang na ni jalan tu hang le thero kui ku li hai kala kita nang ya ko la thero jon thong bolang si wan den example ke na jo de six schedule long si tum han ajak kong nang piat lo six schedule long si ki pi nang piat lo de nang me thang apiat chari no ko ajak kong tum han nang piat la pen la bang so a six schedule ajak kong ko an ke doma la so awareness nang pige itum ajale kuno itum party president lo sar jai ka thar mang itum credit piwek nei la pen rat ta pini chini from through the leadership of our jai ka thar sir pini inglonga rat atu di han chini ne bin atu mata six schedule ajak kong lam ma pen pini chini la di la pen alang liga cepat dupen itu masar jaya kathar
IAS retired date pen tame alang li Sankok KC 2011 pen non at tame awareness kapachini akam claim laso kapachini akam ke claim tame sar masih ni ke than wek lo lapen minangan practically heklong lor je itum drive atum make law around constitution around kachini ne hidung lan ujok si sar make number 1 step ke awareness pide nang lan awareness pide pyong si autonomous state nang jinang nelam da tum chini po six schedule ke tum phan mate bang phan bolam da chini po la chini der jok si alang la ken kam se jor lo la so teng ben pini more than almost 15-16 years. मैंने इसी लाल है मैंने आरेंग के लोग तो निदान नहीं लिया सब कोना जगह चौक है लिया कंटिन्यू तो ना आरेंग के लोग तुम इले तुम आलोंग हिलोंग के बारे में तो लासन होते हला एजुकेशनल सब्जेक्ट लोग तुम पूर हिलो ते तुम ठेक लोग मैंने लो जो सी ठेक थे पुरो तंते नॉन के तुम है जैसा मॉडर्न पीरियड itu India का चाली ता कॉन्स्टिट्यूशन lu दे नदा articles dolo nang selam kilo 395 articles pe non 470 bag dolo la son si lada ko puson si ke claim ke dam nahi ma aja kong kila lo tang de lu le thek lo pote hoda ko kisi tok ma da thek de asi lal hai lam ka ni exactly lasi continue ni dam tu hai lasi non six schedule long si itum han itum masar kabor ia jok si mena rada tum ke chini lo lapen Karbiang long chakali Tripura sonson autonomous council alida tum tame mari Tripura der lo Tripura sa akai tum an tame six schedule jak kong tha tum chini dun lang takali la Garo autonomous council di Meghalaya hadak tame through the leadership sa awareness ki biar ada job alang ka pachini job menan ke hala dalam tabang non kaca harja ada kong dulu sistem dah itu Karbiang lo autonomous council dah itu si Karbilo itu masa dah Karbiang lo la dah council lo gitu from tu make tuliram rong hang aki hai ki japon a council bang ke 6 dolar jak kong bang ke cicini ne dare manggu ta me piniania ta 6 dolar long ke kici ke piamen ikhane ke dokti ke nilang lo ke busni ke churo अरे तुलिराम साहब 60 डॉलर ओके ada ke lason lagi to kali CM Japon ra arul semar noi pusna ke toy kali mandi hala rules ke semar aja pun guna to do ke council long ente people orang di semar ke de alang ile to tik lo tante hala dak 60 डॉलर long ke lagi avilu ada ka jakong nang pielo paragraph 2.6 paragraph 2 sa paragraph 6 ateng pen mate paragraph 2 sub paragraph 7 ateng pen semar not baja kong nang pier inge laso por izom chethan bero basic structure pulo de constitution lo na laso por ke basic structure pulo tante isi munit abang arjon isi example na po itu miri hongi do ipu do ke hongi do lo ke laso amuni da panjong si hina ari thum pet pulo tante kan hok doi ma me na hok de to ke di ari thum pet pulo tante lason thosi constitutional on me basic structure of the constitution ko kipi our side mane provision bi kon hoda mane kaddo kawe amanle kelar mi ajikali de apor pen amendment pute kelar po de akenang du pulutan te larpon bi pon tu bom po akenang avelo pute war pon pipo laso fan amendment pusi pulo hini meaning do one is to delete from the constitution and other one is to insert the new article le hini meaning do nasi amendment nasi non that itu 6 schedule no ke basic structure hala acho ke kona lo to lo tanda acho itu kemat alam ne hala paragraph 20 hadak mas nang kang bo tribal area puto lo ke di hala so basic structure lo nasi hala tribal area bukan lang nam si paragraph 2 sub paragraph 7 claim that ang puto de rama tapi ni ke alang li claim hai das lo high court order alam da alang li puriti sida high court order ki bige ha ciklo yon from frank pensibang order pian lo da ciklo from pen pi ni kan net capsule cap pli la laso 1951 non district council rules ke di
laso pot kopi si tum high court along PIL file lam no high court kopi apa sih high court no ladan el lam no atima hala bang so good interim council ndi interim council mane elected penle council kang ni galila hormu kang ke governor sinang lang bong no kasi temporary apot si non ako phanchot po monala tum council kimrang kang er lopote nang thang pen election chipa dulu pote hala soile lu chislang no nana 1951 से अनबोम ला रूल्स दो के मुझे पिंडा है रूल्स के दो के वरना हला आलू पूरी पमी मिला चेयरमैन सी पापा सी मत इधर के हां आजादा रोम से ता चेयरमैन सी पापा को दा की जुट के दी इतुम नॉन पार्लियामेंट लोंगले अपर हाउस लोअर हाउस होदई लोकसभा राज्यसभा होदई लाहिनी आ हाउस जों सी लोग ते पास दे लो चेदोम सारो मेजॉरिटी दो लो चुनदे लो कोंते के लिए ना होते प्रेसिडेंट of India long Singapore langsung lagi orang tu nasi mau ada kan aku ni job untuk apa he mau pernah alam sih nak jadi po sar kopi posi mau pernah ni pulau jadi kopi posi awareness thana ko rara panjang si keceng pen cini ni pulau kan te mau pernah pulau jadi handbrake pipa lo kona tong itu ni 244 bocor itu ndak perang koke di 244 bocor di aku kalau mau lagi itu bikrai handbrake nasi handbrake ta somthom tu koso handbrake bang either article 244 a autonomous state ada either article 3 separate state ne ako isia abang dolang for example Sikkim India pen ang tan ke dotom panta ako India no wa mi state pinchong mi nasi ke thom do la so hormu ba nasi non itu mage 244 a si tum ke hang autonomous state di nasi jaya ka thara ke hai ban sarhan churo nai athema rara phan than the pulo tante mo phala chini ne de nasi ke than na posin non itum siksidul piniani kaje pindak phan kali sarhan le kero ta phan da kali ronga saraja kong pangtang nang ronga sar ache the pading nang gomar lo pate sar jaya ka tha si ke japon cheng lo aprang ke ronga satum dulu है कमिटी के दोनों से ता लासन समाजा कम होइदी थान नाम थान दा है लागे हवालाम जेली बच्चो बायलाम गली नॉन सी 6 दो लतें रोम साटुम ओ आजा कम लो जुला तुम भी सारा रोम दा तो डेवलपमेंट अकाम ता क्लेम उन दे आसन ता क्लेम नॉन दा होला 6 दो लो ना लो दे तुम खेलों को निंकान ओपन अबियर आम के ला कस्टमरी लो कोड लोंग सी केस दो आन ता में पट्टे पुरो दा साइन लो एक्सेप्ट मर्डर भी ने के लगे उन्हें है मर्डर उन्हें बॉम्बिंग का केस उन्हें एक्सटॉर्शन पैसा का डिमांड का केस उन्हें सोना दियो हिली का माना केस ना के लगे स्टेट लोग से मांगो मैंने ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बा सब डिविजनल कोर्ट बा हाई कोर्ट से दाम पोसेता लापेना सो अनके तुम कस्टमरी अटेंगन अनके हदासी इंसाइड लो अलामा के ऐसे चोरो नहीं जी सरपंच से तबे नॉन बंगे ने मुझे मालूम हो तो ले राम हाथ दे तुम असी यहाँ पानी नेक टाइम लेंगे में पानी सी मिलीता मिठांग मोबाइल से लांग बंगलो से सब लोग लाम दिंगे तो कार्बियां लोग ऑटोनोमस काउंसिल को 106 शेड्यूल पुल है 6 शेड्यूल पे लो हमारे तो एटू आसे 6 शेड्यूल तो कस्टमरी लो आसे एटू आइन आसे पुलो कनेंगे दूंगे हां अमुनित है इंग्लिश टाइम एक चुमे में आभांग जी पर यार सी गला निजे तो मुझे असेंबली तो का है दा काउंसिलर लो बंके क्लेमिंग का मा क्लेम होदा बंगे लासन से जा कोंगो एटू आसे पुलो लो के सोइदु होदा के हाई कोर्ट पे पीआईएल हला के चेयरमैन इन थानोय पॉपट के अंडा क्लेम केला hala PJR rong jing thang tan ma lo ke di la da klem the seta hoda ke la ra phang palu he hoda ke la song lo kan je ko sik sidul ben secretary la song song itum ke long le phela ja kong lo konda pu ke che ban pota pe lo pota ke lo opposite jamon se hedi la se mo pen ki pu chini der pen klem clip lo te mo pen thero yon thom long se ko bang lo la se claim ma seta rat ke lule lo ngam ke non ke claim ma pukang hong por ba kali lo ultimate lock si 14 years lo liram long hang ke hai kang hong lock si rat 14 years lo la pe non 14 years in hong det pen bang ke alang li bang ke nil tu mat halo 14 years in ide rakhi bang ke autonomous state ke hang ardi ong chodi ma pu si theglong lo
non bangke ardi ke doi kali non bangke film ke semar na si dam su rong film ke semar na si dam rong lo la bela li semar lo best director jo long lo la si churu memel lo best director la long lo benili tum arju lo to son se lang li film industry lo men dong so kon nang lu ben best director long lo namase a film ka screen si pangrum pet pen cái thòng này bên hết thì cái này bên mà tăng vào mình là the screen đẹp rồi mà sẽ lang phần đi lọ là sao sẽ mình sao sẽ nó bằng cái lý tung bằng cái reality I am break bằng cái phía lang nó film gì tung tech long shot thôi mình cần cái xem hình gì đẹp pen nó là film gì bạc lang shot lại xem tung mang lại cô thì à lại đi sirum kita puluh itu mungkin development ke graph pakai men develop lo cuing tung pik lo seta so sirum bang alai graph ke do bang ke ing tui o masih so kami sirum bang ke phone dia ramal tu pulang deh aning cepang saman koi mati di thoda so sirum lasi handbrake ke bang tek lo lasi film में si palui ku development nak lem bom na handbrake ta hang bom na pi ga dialog hai copy lo lagi development nak lem bom na handbrake ta hang bom na rong asal khanda plung bom na forest reserve propose reserve forest palu bom na koila ta tu bom na sangti ta pur bom na arlong tai hum bom na ko account lo mati lage lasi pineng we talk show pen etum pachini lo nale tum koila ki pur kanghu la pen lasan aron re pen kanghu dokok nile tum nangkin ne long chit arni lo pulutan de ningbi pen si nang thanda lo nile tum ge nang chepanang kacepanang male pineng we talk show pen etum ge bang mali lo aga hoax nang thang lo nangkin ne long lo pung de dc office ya koila nang thok pen etum ge agari pen kali ma kalang tha la pen non nile tum therap mi lo still you a newspaper Assam Tribune pen jenglok the Sentinel pen jenglok la pen news channel pen jenglok la pen even honorable Guwahati High Court pen dame Karbianglong han isi warning PPS on si heglong je that illegal coal mining sand la high extraction claim ku High Court pen tapang dak en la sila High Court pen kapang dak ajok si pini dak di fuat di sita aman ja jo ja puri dong free fry no de masih nong judul no dak lo Karbianglong han tuliran rong hang kace expose kace paklan ke develop big lo mati chief minister ke kutu bang ke oh lage super state lo si tu mana tu mati lai hui ke chaparu ka pe non itun ke thek long bang ke koila kanghu sandi kan kipur jongbu lai hui sil tum bang da reality ma thek long long le ke jor ke jongbu asong si tum thek long lo bini da ili tum phan recruitment employment ke generate ji po men pen solar project ke wanji po phan palm storage project ke wanji po phan la pen ko pine Patanjali etum phan palm oil cultivation ke wanji phan halai hui feasibility lang det ha feasible kalima kalang lang det ha lan le dak lai wanji pan bor in jita lai feasibility lang lipin akemi hinu tan tek hepin pen tangka lang itum ka chu yanji phan project ke wanji pumak ni tu mange chedon bunde nape APSLC itu rong long arjak dun tip si doji solar project ko sonsi Asian Development Bank of funding ka pachiru jui hal bang so ke claim sonsi non ke wanji project long dan itum ke rat fund ke mission kali bote itum chedon bunde la pen pini hata tu mi hata itum theklong Nepal long tragic de Nepal long men land outburst lo dem ke teng hadak lo dem an tong pun lo rong ana rong ke me summers lo rat ke chiklung non ko ana 1000 ne nak muni ti chi body non da record nila sila son itum ta ki pu extend lo big lo nepco itum nikane ni ke thong khang na me hadak ta incident lo ke hadak ta itum munit kar be itum chi dun nila la son akan se aning kan wan excessive la nepco long lang ke teng pen apor pepe itum lang nang kilo hiti kan ho Chinong celong kan ho mune de hembrit kan ho ani kan bang face na upia porlo natural water gali mati lage ada land pang pen simen men nang lo mati non nepalong da sana khalo chikli asa ho bang no ada 4 point something Richter scale land met bang neng ten kun lo wrong in lung thur
tang da itu akar biang long jikli bang dia cima non high pump storage nang bipen high pump storage of feasibility la kuan si archa kunji kuan si archa kunji itu long ke 4 points si la pena kiong jikli da bang 6 7 ada bangan 7.8 last time 7 ada bangan lo tang da ke hiu topik po lasi nil tum puloje development pumat kalikalan dengdun labang ke chokche di rata pan ali loi malong le khala bang si matha nai kala la si bang la si pinanganan pulo APHL si dem ke development ki khanga party le ko di labang matha dam nai ratun ta development ki kuma lo ninga he majuk ta ninga he bang bilu meseran ke aning hang di for example solar project lo bilo CM rat pane palu ke 1000 abore nang bi solar project lo 1000 abore kona pe lo generate ko bang ko baksi do yoda ke kali kita employment bang ko baksi sukida PNG hoda mir lang ke chor sukida security dum doi bahini ba de mane engineer bahini ba ke lai jai 1000 generate ko ke ludun chai sam de di bor jana rat along le dam ek seta joro nang ji non ele tom leader na ko ko akai prono dule adang li missing akai seta me itum kar dia phang la ka kaprek samalong dia long long le la posona movement long ke alang participate dun big la pe yuan na dun mo alang li la pe la poson se alang li chipi du big la se alang li pinangan na serap dun lo alang li contribution mate alang li itu man ke cipi dukti bang kene itu teng pompe lape non alang li jail sidula NSA pronte National Security Act polo la sinon cetan pon dana la soto pita la cetan la tu bezi dana la sinon neli kacechadam ke non organization punon lapen political activist punon social activist punon ason activist lu pig ma didi ke claim hai ra farman chesong pidut le government aphan ke kham ke ahok pet pen ka chesong lu pote la so NSA pensi la tum ke target ki National Security mane nang lidong si nang ras chi de lo pote nang rise apa nang pilo chesong lo te kham khilo te o la ke anti national mane government abirodhi se ke claim de nang bank ko angge la so bank ko nang te bel da pina pipi approve do fe de la se no itum ka chini nam nahi pa kala no itum han constitution ng fundamental rights nang pilap lo government jong si chok che ko te nang kham khi un puelo ke ta ko ala article ala sa fundamental rights no tadi itu article 19 hai no ate tu thelo ko nang government no se iklam chok se pute nang government mana case ta piun state government mana case ta piun union government mana case ta piun hini mana piun lu central government masih case piun di alam kali lu state mana case piun lu la se government iklam chok se pute ko people lage itu rights no ko pute lage itu anti national kali lu lage de non la son lape non aku isi example se non jantar mantar lunga jantar man CJP atum da la puson lo ada ka chesong lo hada ka la ko khalo nakselwadi kumane da la son se ke pa ko lo da ke de mane nang tum ke rebel ekdom pini nang tum ke claim ta tum India against itu atum la situ mure se nang ko are ne ras song se ke hang lo na India against itu kali makalang kali te ji mati constitution na things ne ke claim la hai bang tum che ta kon thek nang ko non na tapi NSA pe nang lage kumal NSA pote lage NSA pote bang hari type po tum terrorist atum pa de bom ke pang bo atum lapen India kan akaprek adet hele ka supply de currency tangka pine de tangka transaction de arom re pen bang ke hang pen konani pen India pen konani Afghanistan atau India pen konani Singapore atau India pen konani adet kaprek langsung है आके है नो ट्रांजैक्शन के क्लेम तो मानसी है वैसे के बोन लामा सीधा तुम नॉर्मली तुम माने ऐसे पब्लिक लीडर्स तुम मान के एनएसए के खत्म नहीं लासी नॉन itu mana target ji langsung एनएसए पेंसे जी जे सong tu नहीं की कोई को काके लापे लगा नंग बेंग हो ने नंग बेंग दा है सीधा लगे
koda long damu tenang last angdung kitia bang ke proof nahi evidence lagi kisah pula lagi kita lagi jok nak kok pula be inu damu ni bang ke nang bata ini ke hasti ke piuni lagi ada tak top de alam bang alahan lo ilitum mupen alang ida pulo lo secretary ta imithang arise ka chihang labang so abang ke lake anti national tadi India against the state government tadi Kali. lake government against tadi sita imithang arise ka chihang lake itu muhan se arise na PL nang peloasi Supreme Court non recently the issue statement pido a student has the right to protest. Hala non CGP, Jantar Mantar non protest. Student has the right to protest. Lasi non a case ta non alang itum si rembo dok dok lokan. Non hala CGP itu di mana teng ben si Dharmendra Pradhan resign na ko. Ni laben valid lake hok mai di mana all India ta karbiang longan ni school kan kir de bolte all India school ke dupik lo kan kir tandi. Lasi school mate need paper li ko thak la ala bang specific la dita apart from education ada dulan Amit Shah hanon allegation bang ke komar la student bang ke chok ke theng bullet fire di high order ki pellets gun order ki komar lo question si non response non bihar on protest bomb kapre lo protest bomb lasi protester bang ke lo sab chenek lo chok theng lo le heli command pension ta Ane isilah nang itum ta lada karbiang long konteks unang kok bhadi lason du police brutality ke klam bhadi lahai ma itum check unang kono ke theng ke chok bhadi hele bena abina abobi ko hai abina me kya amhu ben si barong le laso police ke nasi non ta laso lam chet lam le masih thana kok lo topi wes karbiang long 9 days ni tum autonomous ari claim lo iltum jaga thar sar nang lipon si Laso autonomous state 9 days ki claim ang bong. Mina ana wrong sor sumpan police tum brutality do kit hang ki sak ang bay lason do. Amasi ni tu the Assam Human Rights Commission lo isi petition pidel lo. Amala so petition na teng pen bang ke bang hokke prahini a protester la autonomous state ki hang rilong na dun tu pan bang ke non ada Assam Human Rights Commission pen compensate ki pinangi palaman hala tum non palian asia lu aron ben sidam bombot der chet prap chet do ta hai sidame non keng bangke keng kambi tum lian sile tum kachi song jong kali autonomous state siya ha upisi police atu malang ngareng paso ni market theng ke chok ning ma polam bangke non Human Rights Commission tum si Assam police man question raised nasi Yong sili tu case high get, lo tang tela bang hoke prahini tu make areng isu ala ke police tu si compensation ni bichuna. Apa ladak aku isi provision mithulang police tu ngah aku case file tu bilang. Oh, Asa kuri la tu ndam di dak. Nona teng lo tang te. Landa ni tu claim fan chisik lo, si koan arona teng ke PSLC tu ni jesong. As peneng we talk on 62 to the Constitution of India and autonomous state 540 episode long ake hai Vikram Hanse APHLC Vice President Central Committee alangi pandame ki paten pen alangi anaka hello West Karbiang long pen dakan methang sai chiwe ta dame alangi mesen jume sala long the rada thengno ki chai de ka pod alangi pandame akero ki par biglom la pen ake hai vidya terang alangi dame nomati pen dakan lo Masalah ni dame hem cewotikan buk sidak lituan ke bang lo lasi lasona porna cipi dun tega porna li pan dame akero ki parpik lo lasi non nang li tumapan isi ki hanga teng ben porna cipi dun ke militan jungjung dan ningarong lo lapen itu ma viewers atum tame aningarong lo si milita chini pon lasi non ki bang jilang betel mata ka cintan poni ke lahlo number 1 APHLC bang iklan poni bang ke lahlo itum implementation of law de law ka implement doya law seta laso follow up kitlem de la pen la poson itum ban police brutality la pen human rights are law long do every district there shall be a one human right code ke tok da human right are law long ke tok do isia district long ke isi human right code do fek nang ji la sila da itum kiri dam nang lang human right code do kok lo bote hala police atum bang ke ajakong rara panchenek unong lelu hala da existing judge tia chairman buji
laten retire atum taduji alada nasi halat tum phan tami tum file lam long po laten non maya jong ake hai bikroman se tarang than lo Assam Human Rights Commission long tami tum pali dam long po nasi tum human rights lage mundi da tum rights pulo Prima Constitution pen ke claim Nigeria Sovereign ke nasi human rights a lo long lang pote hala Indian Constitution pen chingba ke isi ba pote kami asap सब कच्चे ब्रेक लो है दी अल्लाह फंडामेंटल राइट्स के तो लाइव इम्पोर्टेंट चिंगे को नसे नॉन तुम आर्टिकल 244 ये तला दे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तुम पे नंग थे मुलों लेके ने पुलिस तुम लगा चे हम पीपल तुम नंग थे को लहाई तमी तुम नॉन के फेस टू फेस पुलिस तुम्हें तमी तुम के लाम में चे तांबू ना पनो फीचर नो kasi pining ga talk show bangke ni tum 540 episode long ke la pansi kan to lo viewers to banana me akero report pe lo nang tum nang kelang tum banana me pinable tum je tong tunang apen ke bang jilang anita la son tum je than chimum pon bom na je than chimum pon bom lo pote tum thek pon bom em break ta me tum wan thek ko khelong ri long pat ta pe jo bom kadom